Anto yokubona lo kusho ukuthi sengimdala. So line mele libona ichurch liyaqina le. Lingayeke kuyicinisa lithi hayi asiyeke life lithi kuya kwa kanjani. So ke ngiyakhuthatha ithandeni ichurch le. Ikhangeleni ukuthi ikhule. Lifosele not anginele but isikhathi asisimele lo lathi lokho esilisa lamani almost an hour and a half. Ngokuphutha kwethu sonke. Let's come early kulungiswe lokho. Isikhathi doesn't wait for us. It doesn't wait for us. Thina kumele sizihluphe sikambe singehlile ukuvuka ekuseni ngeSunday kuphela. Ola long sizathi ukuthi right ngeSunday siyaphumula. Ayasime njumayela umama uzachumayela Mrs. Star. But ngithe ngicinise lokho. Phile lo ntanzi. Ngale ke emsebenzini buyani la. Angifuni ube ngisiyalidinga ngani. Buyani la. Ichurch niyo nale. Giqikani khona apha ligcwala uthuli khona. That's your church. Build this church. Anto ngathi sakula lutho la. Build this church. Umbiza thutha iye new village or whatever. But this is your home. Pray for this church. Genani lapha nxusani ama friends ukuthi siye church yethu. Let's come and worship there. Lo uyahlabela lo. She's a singer lo. She's a praise and worship. Of course isikhathi nibe 17 offer nge-weekend. I mean phakathi kweviki. Bese isikhathi uzazuzomnye umsebenzi. But now ngeke emsebenzini buya la. This is your church. And don't look anywhere else. Amen. Uhlupho oluqondana le church le lufeseni. Face it. And lilinqobe liye phambili. And that's how the church grows. Lingeke uyikhuthalele akude umuntu ozayikhuthalela. Amen sibezithandeka. Ngiyakhuthatha. Bonke laba abantu labanye bayaritha abahambela. Ichurch yasalise ukuthi hayi church kwakho. Church kwakhona kwakho. Asoko ichurch kwakho. Why did God allow you to come here? So sengiqedwe isikhathi ka Mrs. Dali. Mina ngifuna ukwethula Mrs. Dali siyamada. Kodwa ke namhlanje ayisime ngishumayelayo umama uMrs. Dali uyasinika ilivi la namhlanje. Let's just clap hands sibonge uNkulunkulu. Buya mama. Senguthathele isithuba namungcwele. Kodwa ngithe ngifake lamavi. Baweve lamaswati la. Amen. Awuvele bazalwane egameni lenkosi yethu Jesu. Amen. Kundisise ngintroducele nguma ke Dali. Asiyezwakala yini kusebenzisa kakhulu. Yeah, akusebenzisa. Okay, asisajela ngibamba ilokhuzi. Microphone. Ngumama Dali. Ngiyamthanda uJesu. Owangisiza ngisesonweni sami. Wangiletha kuyo. So izwi lakhe wangikhetha. Lami ngavuma ukukhethwa nguye. So ngiyabonga ukuthi ngikuye and I don't regret ukuthi ngikuNkulunkulu. Ngiyalibonga laleli thuba engiliphiwe ngumfundisi lokuthi ngime phambili. Ngithanda ukunanzelela umfundisi wethu. Nginanzelele bonke abafundisi abakhona futhi ubaba uDlamini. Ngiyananzelela lonke obaba labomama ubukhokheli bebandla youth ngiyananzelela bonke labantwana besemuva. I recognize them. Siyabonga namhlanje umfundisi uthe sithi angichumayele ngazibuza ukuthi ngizachumayela ngani. But ke khona uNkulunkulu akufakileyo inhlizweni yami. Inyanga ledlulileyo uJuni bekuchunyayelwa nge-home and family. So namhlanje singakaqasi ukuthi sichumayele. Ngizacela nje oyazi ingoma lenethi ithini amanzi anathwayo alaphayo. Yes. Nathayo utholakala angithi nje kancane before sisingene ezweni la namhlanje. Oyaziwa ngayileta. Laphayo mfula wetokozo lahu nothando kalagu
Jesu lo lagu Jesu lo Jesu lo lagu 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 Jesu lo Izwi lethu lanamhlanje sizalithola ku Hebrews 12. Sizalithola ku Hebrews 12. Ama main verse ethu verse 1 and 2. Ongabe vulile angasifundela. Hebrews 12 verse 1. Ngakho-ke njengoba situngelete sicumbile sikhulu kangaka sebafokazi, asilahle konke lokusinzako nesono lesigigelana njengelwanqa. Asigijime ngekucinisela kulo mncintiswano losombi kwethu. Verse 2. Emehlo ethu angesuki kuJesu longumsunguli nemphelelisi wokukholwa kwethu, ngenxa yekujabula labe kubekelwe Jesu, wacinisela ngekuthwala siphambano, wangede walinaka lihlazo laso, wahlala ngesekudla sesihlalo sebukhosi saNkulunkulu. Amen. Siyabonga, ngizacela sithandaze. Baba wethu ongcwele, siyabonga namhlanje ekuseni egameni lenkosi yethu Jesu Kristu waseNazaretha. Sibonga Jehova ukuthi uzokhuluma lathi namhlanje Baba, ngokuthi sinake eyakho intando, sithi focus on you. Siyabonga Nkosi ngalolu ilizwe eselifundiwe namhlanje. Baba, use me to speak about you kuleli bandla egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha, I pray. Amen. Amen. Namhlanje ngizacela ukuthi sikhuthazane. Ngiyakwazi ukuthi home and family umfundisi usifundisile, usithumayelile kakhulu, wathinta omama, wathinta obaba, wathinta abantwana. Namhlanje we are all empowered. Siyazi ukuthi kumele senzeni, sidlale izigaba zethu singobani. Namhlanje i-topic yami ithe sithi focus unto Christ, our author and finisher of our faith. Siyazi ezimulini sesifundisiwe ukuthi sihambe ngezindlela zethu, siyenzeni, sithobelane. Kodwa kubone kumcoka ukuthi sisezimuli silibandla. Once sasusa amehlo ethu kuJehova, sizahamba sithi silahleke. We are also a family. Sikhona lapha silibandla le-BICC. Ngizacela ukuthi ngifunde ngesingisi for those who did not understand ngesiswati. Lithi therefore we also, since we are surrounded by so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight and the sin which entangles us, and let us run with
endurance the race that is set before us, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Bazalwane, namhlanje ngizokuthi kini sisahamba ekukholweni kwethu, uNkulunkulu kumele sithi focus on him. Empilweni kulama challenges amaningi, and ama challenges awahlaseli abangakholwayo kuphela. Lathi sikholwa sihamba loKristu, ama challenges ayasihlasela, but okumgcoka ukuthi sazi ukuthi sikhala kubani, ngubani ongasinika usizo. Ngalezo ndlela uyabe uthi ufocusa kuNkulunkulu. Kunenge okungasusa kuKristu, kunenge okungasi-challenge sisekukholweni. Kungaba yikuphuya, kungaba yikuswela, kungaba yikugula, kungaba yini, but okumgcoka ukuthi sithi focus unto Christ, our author and finisher of our faith. Okokuqala sizaqala ngokuthi lokhu ngama-subtopics kwami ukuthi Jesus is the author of our faith. Umqali nomphelelisi wokholo lwethu nguJesu. uJesu nguye okumele sifocus kuye in all circumstances. uJesu kumele sifocus kuye. Lapha sithi simbiza nge-author because i-author ngumuntu oqala indaba. I-author siyake sizwe vele ukuthi ibhuku leli labhalwa ngubani, angithi kuba kuyi-author nguye obhala ibhuku, but obhale ukholo lwethu nguJesu. So uJesu nguye oqala indaba yethu. It says an author begins a story. Jesus is the one who started istory sethu. Usiqalile istory sethu uJesu ngokusifela esiphambanweni ukuthi sikhululwe kuphi esonweni. Ebese sithi uPhilippians 1 verse 6. Philippians 1 verse 6 ukhuluma ngokuthi uNkulunkulu uzoyiphelelisa indaba ayiqale kuwe. Ungangifundela Ncebo, Philippians 1 verse 6. Nginelithemba leliphelele ukuthi lo lowacala umsebenzi lomuhle kimi uyawukufeza kuze kube lilanga laKristu Jesu. Yes. Umsebenzi omuhle kuwe uJesu awuqale kuwe ukuthi akukhethe ube nguKristu, uhambe endleleni yakhe. Kungumsebenzi omuhle ukuthi uNkulunkulu akukhethe akulethe kuye. iBhayibheli liyathi ukuthi sonke besisesonweni silungele ukuthini, ukulahlwa. Kodwa ngenxa yokuthi uJesu wasifela, sesikhethiwe ukuthi sibe njani, sibe ngabakhe. Thina singumsebenzi kaNkulunkulu. We are a book which God is writing. So uNkulunkulu he has something ngathi. So we must not focus on anything. Noma sizidele sithi hayi mangabe usuchawa izimo uthi hayi mina sibili uNkulunkulu akangithandi. Mase kufika indaba ezinjalo kuwe, noma usugula uthi uNkulunkulu akangithandi, kumele ukhumbule ukuthi no, God is not yet done with me. God is doing a good thing with me. Kwesinye isikhathi ezinye izinto ziyabe zikuhlasela, hayi ukuthi sifuna ukukuwisa, but sifuna ukuthi ukukuqinisa. Singathatha i-example njengoJobe. uJobe wahlaselwa. uJobe ubelungile. iBhayibheli litho njalo lithi uJobe ubelungile before God. Konke akwenzayo ube ku-perfect, but kukhona okwamhlaselayo. Bekungazeli ukuthi kuzomsusa kuNkulunkulu, but bekuzomqinisa. And futhi uJobe singamthatha njenge-example yeqhawe elathi lanxa kusebunzimeni kodwa wathi focus onto Christ. Ufuna sisahamba endleleni yokukholwa singanyikinywa yilutho bazalwane. Sikhangele ku-author yethu
lengumqali nomphelelisi wokukholwa kwethu. Uqalile uJesu uyabhala ngawe, uyabhala ngempilo yakho. You are a writing kaNkulunkulu. So uNkulunkulu is not yet done ngawe. Wena ungazisoli, ungazibukeli phansi ukuthi mina I cannot do this. Konke uNkulunkulu ukunikile wakufaka emandleni akho ukuthi uphumelele. Jeremiah 29 lapho uNkulunkulu athi khona what is the verse saying? Yebo lapho uNkulunkulu athi akazanga ukuthi azokubulala but uze ukuthi azokuphumelelisa. So uNkulunkulu vele ama plans akhe ngawe ukuthi akuthini akuphumelelise. So in whatever situation lo hlangana layo kumele uthi focus unto Christ. Any subtopic yami ithi lay aside every weight. Lapha masikhuluma ngokuthi lay aside every weight, sesikhuluma ngezinto esiyabe sidibana lazo empilweni. Even singamaKristu vele kunenge okusihlaselayo. Ngabe ungasikho ukuswela, ngabe kuyini, kukhona okungahamba vele kusihlasele, kungaba semsebenzini, kungaba yini. Okunye kungaba yibubhizi nje. Uzitshela ukuthi I'm too busy. Ube too busy uzithole ngaso kumele kuye echechi. Hayi sokulomhlangano kuphi. Hayi sokumele ngithini. uNkulunkulu today is telling us ukuthi lay aside everything, uthi focus onto him. Kungabe kuzinto ezisindayo the topic says lay aside every weight. Kwesinye isikhathi vele kuyabe kuyizinto ezisindayo, but wena uzitshela ukuthi konke lokhu akusikho kwami, uNkulunkulu njani uzangiphalela khona. Ushilo ezwini lakhe ukuthi konke okusindayo asikulethe kuye, uzosithwalela thina. So siyanxuswa namhlanje bazalwane ukuthi konke okusindayo asikubeke eceleni, sithi focus unto Christ. Keep your eyes on God. Masi sithi focus, sifocus kuNkulunkulu, kuyasinika amandla, kuyasinika futhi ukuthula. uNkulunkulu sithola amandla, sithola ukuthula. Uyakunanzelela ukuthi ungaphuma nje kuNkulunkulu wenze ezinye izinto, there is no rest. There is no rest, awula kuthula. Uba busy nje njalo nje, ungaboni futhi kungela mpumelelo. I will make ngizakwenza i-example ngami. Yabona ukuthi mina ngingakasindiswa, ngingakangeni kuNkulunkulu. I used to be, yabona nje umuntu angiqala ngibe le engaliyane ukuthi uzuzwe phakathi kusiba buhlungu. But the moment I accepted Jesus as my Savior in Christ, yabona ukuthi noma ungaze ungikhube kanjani, there is peace in my heart. God has given me peace. So we witness yokuthi if you focus unto Christ, uNkulunkulu uyakunika ukuthula. Emhlabeni kukhona okunengi okungakususa kuNkulunkulu, ukunika engawusikhandiso xabana labantu thini, but mawukuJesu there is peace. There is peace kuJehova. So kuqhakathekile ukuthi sithi focus kuye, onguye onjani, osiphathele ini impilo zethu. Kule ndaba yokuthi sithi kulama points ebengwabhala ukuthi run with the endurance. Lapha ku Hebrews 1 says let us run with the perseverance and mark out our race and we drop the weight. Masisahamba kuJehova uya-encourage ukuthi sichiye konke okusemuva. uNkulunkulu masingena uNkulunkulu akuthonga ukuthi konke kuzaba mnandi. Vele kuzikhona izinto
ezabe sifuna ukuthi zithi weigh us down, zisikhiphe kuNkulunkulu. Kodwa ke we are being encouraged ezwini ukuthi sifocuse kuNkulunkulu onguye ozasinika amandla. Asinawo amandla, nguye olamandla. Masi meet ama situations kumele sithi focus on Jesus, nguye ozasinika amandla. Kumele futhi sikhumbule ukuthi uNkulunkulu was an example owasifela esiphambanweni. Kwakungalula kuye ngoba wayethethe isimo somuntu. Injongo yakhe kwakuyikuthi athini azosifela. Lamaso kufike ebunzimeni, he never lost focus. He never lost focus. Wachaywa, wakhafulelwa, wathini ebuzwa ukuthi wena are you the king of Jews? Uyini? But wabona ukuthi lapha ngaphendula maybe kuzaba lama challenges sicine sengibatshela ukuthi hayi phela mina ngivele ezulwini. Lina you are just mortals, uyabona. But wakhetha ukuthula. Kwesinye isikhathi lathi masingabazalwane siphile empilweni sokulama challenges kanjani ukuthula kuyasiza, but uthule uthandaza kuNkulunkulu ngoba nguye onjani okunika istrength, okunika amandla ukuthi uqhubeke uJehova. Ngile ama examples lapha amalokhuzeni amaqhawe ahambe phambili efocuse kuNkulunkulu. Amaqhawe ahambe ekholweni efocuse kuNkulunkulu, ahamba athini aphumelela. I-example yokuqala engilayo lapha nguNoah, simthola kuGenesis 6 verse 9. uNoah siyazi ukuthi uNoah wayakha umkhumbi for many years uyakha. uNoah ubetsheliwe nguNkulunkulu ukuthi kuza kuna izulu, but wangakaze alibone leli zulu, but wawakha umkhumbi. I'm sure ababe khona ngaleso sikhathi babemhleka bemenza isiwula, but konke ayekuzwileyo kuNkulunkulu akazange wadiverta from it. Wayetsheliwe ngomkhumbi ukuthi awakhe njani, wafocusa on that, wawakha umkhumbi wawuphelelisa. Lithe lifika izulu wanqoba uNoah lemuli yakhe, but laba kade bembona njengesiwula bathini baluza. Lawe mawusahamba esiKristwini kwesinye isikhathi bayakwetha amagama. Ngangizwe nje abanye bethi hawu kanti lina liyiphi ichurch lingosindisiwe. Vuma kuba ngusindisiwe. Vele ukusindiswa ukuthi uhlengiwe, angithi ungihlengiwe vuma. Umuntu angathi ngusindisiwe uthi vele ihlengiwe. Mina one time emsebenzini bathi bembuza ngechurch yami ngibatshela nje bathi hayi kusho ukuthi vele lingosindisiwe. Ngathi kanti kukhona abangasindiswanga yini? Lina limkhonza njani uNkulunkulu lingasindiswanga? Sonke sindisiwe. Ukuthi nje liyathanda ukusinika amagama, otherwise ma wonke uvumile ukuthi uJesu uyamthanda, uyinkosi nomsindisi wakho, usindisiwe. Wonke umuntu usindisiwe. Bangakwetha amagama. Lo Noah Nthemba babemetha lawo magama, maybe bebembiza njengohlanya. Kulamalanga babeza ukuthi zithi ndri, but wafocusa kuNkulunkulu wenza njengoba betsheliwe. So kufika leso sikhathi uNoah ubenqobile. So esiKristwini lathi ufuna sinqobe, besihleka beseyisa besidelela, but sithi focus unto God. Sizabekisa njengebandla lethu lona leli lincane, kodwa uNkulunkulu uyaza kuqalileyo ngalo, and we will not lose hope ngalo. Yes, so we will not lose hope ngalo. Silingaba lincane, but uNkulunkulu olapha umkhulu. Uthi lapho kuhlangana khona ababili labathathu naye ukhona. So we believe God is here among us and he is doing something ngathi. Amen. Yes. Elinye iqhawe esilibonayo lapha kuthiwa nguAbraham, who focused on God's promises. uAbraham umfundisi uyachumayela ngaye, I think last week, ekhuluma ukuthi uAbraham was told ukuthi aphume ebantwini bakibo aye lapho uNkulunkulu amtshele khona. So uAbraham wamlalela uNkulunkulu, waphuma ebantwini bakibo
walalela akutshelwa nguNkulunkulu, wenza konke akutshelwe nguNkulunkulu, and wanqoba uAbraham at the end. Ilokhuzeni i-scriptures ka-Abraham lingabhala nje lapha ku-Genesis 12, ubhale Genesis 12, and then ku-Hebrews 11, 8 to 10, lapho kukhulunywa khona ngo-Abraham enqoba. Elinye iqhawe futhi elathi focus unto Christ, izinto zinzima, sihlangana lo Josefa. uJosefa siyamazi sonke, ube one of the sons of Jacob. One of the sons of Jacob, ube last born. Last born enjalo, unfortunately, noma ngithi fortunately, uNkulunkulu kukhona akade emphathise khona, emfaka amandla akhe. Simbona uJosefu ephupha, etshela abafowabo, esephupha watshela abafowabo, uJosefa uhlangana la ngathi ni jealousy, umona emulini. Lathi sisaphila empilweni, umona uyavela even kuma closest relatives akho, but akuthi ukuthi wena ubusuyitshiya indlela kaJehova, usuzilwela ngezinye indlela. uJosefa simbona ethunjwa ngenxa yomona wabafowabo, ethunjwa azayefika kuphi eGibhite. Esefikile eGibhite kuningi okwenzeka kuJosefa, okufaka khathi ama-temptations nje awenyama. Siyakhumbula umfazi kaPotipha, yes, ubembiza uJosefa embizele ecansini. He was a young man, but he said no, he ran away. Kuyifocus lokho, yikufocusa kuNkulunkulu. Maningi ama-temptations ayenzakalayo empilweni, singabantu abadala, singabantwana, siyiyouth, but wena uma usukhethe uNkulunkulu, ukhumbule ukuthi you are not living for yourself, but you are living for God. uJosefa ebaleka laphana enhlizweni yakhe wesithi like, I will not sin, angeke ngimjabhise uNkulunkulu ngokwenza into enjani embi. Wabaleka uJosefa, wathini, wachiya amajazi, yikufocusa kuNkulunkulu. uJosefa kunengakwenzileyo okufaka ekhathi ukuxolela abafowabo ababefune cishe befuna ukumbulala, but wasinda ngalezo ndlela uNkulunkulu akade embekele zona. Bathe sebebuya kuye sebediscovered ukuthi usengugavena, uNkulunkulu esemphakamisile, wabaxolela, azange ebele enga ukuthi ngoba kade sisengiphethe wolina belifuna ukumphosela emgodini. Ubela i-right at that time ukuthi ethi hayi laba ngabathengisi kababulawe. So wabaxolela, ukuxola kwakhe I'm sure bekuyikwesaba uJehova. He was focusing on God. Yena wakuthatha ngokuthi le indlela uNkulunkulu akade ibekile ukuthi ngisize abanjani abakithi. Sonke siyahlangana lawo ama-challenges, kwesinye isikhathi isihlobo zisithini, but ma usuhamba kuJehova, ma usukhetha uJehova noma uJehova sekukhethile, ngaso sonke isikhathi kumele uzame indlela yokuthula. By all means, indlela yokuthula. uJosefa wakhetha ukuthula, and ngokuthula khona lokho ube focusa kuNkulunkulu. He was not earthly bound. Yena ube ilokhuzeni i-aim yakhe bekuyikuthi ekugcineni agcine efinyelele kuNkulunkulu. Kuthiwa we are running a race. Empilweni siyagijima, sigijima i-race, and okumcoka ukuthi ma sisagijima, I'm sure sonke sike sagijima ema-ground. Ubusithi ma ugijima uyabudwebela iline lakho, udwebela iline lakho, and akumelanga ungene uthi kumele uhambe ngeline lakho. Waphuma nje you are disqualified. So uJoseph singakubeka ngokuthi wahamba ngeline lakhe,
waze wafika ekugcineni efocuse kuNkulunkulu. Ngama-examples asikhuthazayo sisahamba empilweni sidibana lezimo ezinzima ezivele ebantwini esibathandayo, abantwini abayizihlobo zethu. Thina ngokwethu okwenyama uyabe ususithi ha umuntu ngizaqeda ngaye. Lama ungakhetha ukuthula uthi ngizamthola, sizafika isikhathi. uJosefa akazange belakho lokho. Safika isikhathi sokuthi a-revenge kubafowabo, kodwa yena wakhetha umusa ovela kuJehova oyikuthula. Elinye iqhawe engizakhuluma ngalo lapha uDaniel. uDaniel he focused also on God. The scripture says Daniel 6. uDaniel focused on God, okunjengokuthi wanikela even ngempilo yakhe. Bese kuphume umthetho wokuthi wonke umuntu kumele worship isithombe noma worship inkosi. Ngisakhumbule kahle but istory sakhona kwakumele bathandaze enkosini engasiwo uNkulunkulu. But uDaniel wabonakala ethandaza uNkulunkulu wakhe amthembileyo. Wakumela lokho up to the point ukuthi uDaniel wagcina ephoselwa emabhubezini. But ngenxa yokuthi ubemile kuJehova ethandaza kuye, uJehova wenza isimanga, wavala imlomo yalawo mabhubezi, awazange amthinta. Sisahamba ekukholweni kwethu, okunye okumele sikukhumbule ukuthi konke okukhona lapha emhlabeni kudalwe nguJehova. Kungaba ngabantu, kungaba zinyamazana, konke kuyabhawa egameni likaJehova. Izwi lithi every knee shall bow. So konke akukho okungamlaleliyo, konke kuyamlalela. So ukuhamba endleleni kaNkulunkulu, you will never go wrong. Lama ngabe kubiza ukuthi uzubuhlungu, but as long as you know ukuthi lapha ngihamba ngendlela kaNkulunkulu, you will never go wrong, ngoba uNkulunkulu uyakulwela izimpi aphinde akunqobele. Kuphinde kube lamadodana aka-Israyeli bathi nguMesheki, Shadrach na Abednego. Labo bebelama challenges, labo bekumele ba worship isithombe, and they denied. Even inkosi sibabuza bona personally ukuthi kanti lithini, bathi siyakuza ukuthi uthini, but thina akulo omunye uNkulunkulu esingamkhonza ngaphandle kwakho. Ngisekuthini kulama challenges ayenzakale empilweni, but okumqoka ukuthi sithi focus on Christ. We are in a race. Singama individuals, sizimuli, we are in a race. As long as uJehova sekukhethile usindisiwe, you are running a race ongamelanga uphambuke kuyo until the end. Kwesinye isikhathi kuyabiza ukuthi even at the point of death ungamdeny uNkulunkulu wakho. Kwesinye isikhathi kungaba yikugulelwa, kufuna ume kuNkulunkulu kuze kufike ekugcineni ukumele. I'll make an example. Ubaba uyakwazi ukuthi ubephathekile, khathesi uyagula, but kuke kwafika esimeni sokuthi ubephatheke kakhulu, and ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi asimhlubukanga. Simo besinzima, ngawutshela ukuthi hayi, we were ready for anything. And labantu akade abantu bebekhona ukuthi hayi zama lokho, but ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi abazalwane belilathi lisiqinise emthandazweni, and kwasinceda ukuthi sithi vele singafocus. Lamaso kubuya umuntu ethi hayi try this, sithi hey thina uNkulunkulu simethembile, simazi engehluleki, he has never failed us.
and akakaze asijabhise kuwo wonke ama-situations. Sithi focus, sifocuse kuye and sesize siphumelele. Nangu baba ukhona namhlanje uyakwanisa ukuzihambela. Baningi abanye belimhlola esibhedlela vele hayi bekusimo besinzima kakhulu, kodwa simile kuJehova. Yiwo ama-situations esikhuluma ngawo ukuthi mangabe sokunzima empilweni asingasuki kuJehova. uJehova ulamandla, uJehova lithi izwi lakhe kukhona yini okungehlula yena. Abantu asihamba kiwe abathenjiweyo laba abanye abathembe ebantwini ezothi hayi lwana wazi ukuthi but okuhle ngoJehova wethu wazi konke kuye kukhona, konke sikufunayo kuye kukhona. Amen. So hayi yikho engithe sikhuthazane ngakho namhlanje silibandla. Ngizacela umfundisi asithandazele this aspect. Siyabonga. Siyabonga kakhulu ngakathandaza. Sithanda ukubonga uNkulunkulu silizwile izwi lenkosi bazalwane. Ukukhuthaza okungaka. Bembhala ama-notes la. Because mina ngiyabhala. Nxa kushunyayelwa ngiyabhala. I know that I will get something all the time. Umuntu nxa evula umlomo wakhe. Ngaze kube umntwana ongaka nxa ekhuluma phambili. I'm ready to hear something. Ngoba uNkulunkulu uyakhuluma evesi yonke. You know, kwesinye isikhathi kungaphuma kuyi-phrase but-ke mina ngiyakwazi out of that phrase zazo something. Siyabonga kakhulu Mrs. Dali ukhuluma nge-theme yethu esilayo in focusing in Christ, ukuthintile ukuthi Jesus is the author of our faith. Kwaba yi-subtopic lokuthi lay aside every weight, strength and peace. Ngakhangela lokuthi run with endurance, ukugijima ukhangele. Ngabona ngathi singakwazi ukufika ukuthi okay siphiwe iziphiwo ezehlukeneyo. Wena nxa uphiwe ukuhlabela yifocus ola, hlabela ugijime ngakho uNkulunkulu uza kuphakamisa. Kumbe nxa uphiwe ukupha gijima ngakho ukupha. Ngoba le ndawo bathi uyazibonakalisa whatever, gijima ngakho. Nxa uphiwe uku-administer, ukuba ngumlwana ngani into izinto uyazibeka ngendlela, zibeke ngendlela. You know, nxa uphiwe whatever you are given, anti ngishilo tanzi wona uyahlabela. So ukhule uNkulunkulu akusize umhlabelele uJehova, umhlabelele. Nxa wedwa khona ngalo ungekho lapho ukwanisa ukuthi uhlabele. So uNkulunkulu siyabonga kakhulu, asikhuthazekeni ehlebe ezithandekayo. uNkulunkulu asiside. You know, whatever God has given you, uma mkhuluma into eziningi lokuthi there are many things that ezifuna ukusikhupha kusimakazi, and eziningi dinengi into lethu efuna ukusisusa phambi kasimakazi. Okumele sikunanzelele one ukuthi uSathane vele akula size angalalutho kakhulu. Ngoba umdala kulama temptations akho, ube mutsha kulama temptations akho, ube mncane kulama temptations akho, ube ngubaba kulama temptations abo, ube ngumama kulama temptations abo mama, ube umuntu omutsha kulama temptations. Wonke umuntu is faced with something. Omunye wathi yena anything baba moya, anything that is near Christ uSathane uya-attack. Anything efuna ukulandela uJesu ya-attackwa. So ngoba manje ukuthi ezinye izinto ezibuyayo they don't come they azibuyi ukuthi zisidilise, kodwa ke kuba ngama-trials yokukukhuphukisela ngalo. Kwesinye isikhathi ukuze uye embili ngalo kumele uchaphe omunye umfulo othize.
kumele uchaphe inye istage ethize. You know, once you pass that, uzibonisa ungali. Any other thing ungasebenza la sokumele ukhuphukele ngani phili kuba ne examination and lapho esifeyila khona thi when it's the examination time we cry. When examination time instead ukuthi you brace nxa lena le examination awuzi ukuthi bese isikhathi awuzi uchala uvalo before examination uchala uvalo usuma ukuthi but ngiyabhala but I read. But no, let me face it. Then we then you go there. So every time and again, even in our faith, there is an examination for us to go to another level. So city focus. Let's pray.